večer, Danijela. Dobro večer, Danijela. Dobro večer, draga braći i sestre. Želimo vam lep i blagosloven početak subote. Dobrodošli na prvi novogodišnji koncert Južne crkvene oblasti. Kada dođe kraj godine, obično se preispitujemo. Preispitujemo sve one odluke koje smo doneli, a isto tako i trudimo se da se prisjetimo veoma bitnih događaja koje su obeležili prethodnu godinu. Nadam se da je vaša godina života bila ispunjena samo lepim stvarima, a sada ćemo se i podsjetiti svega onoga što se dešavalo. Te 2021. godine Joseph Biden je zamenio Donalda Trumpa na mestu predsjednika Amerike. U Tokiju su održane olimpijske igre. Mark Zuckerberg je promenio ime Facebooka u Meta. Ove godine korona je i dalje nastavila da divlja i u prvih 6 mjeseci imali smo rekordnih 100 miliona obolelih. Upoznali smo se sa Deltom, Deltom Plus i Omikronom. Nažalost, ove godine je zabeležen najveći broj dece izbjeglica od postojanja sveta. Hrvatsku su pogodili zemljotresi i to nizni. Jun je također bio jedan od najtoplijih mjeseci u proteklih 100 godina. U Glazgovu je održana konferencija o klimatskim promjenama. A fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo reprezentaciju Portugalije. Ali najvažnije od svega jeste to da je Bog uvijek i na svakom mjestu bio uz svoj narod. Vreme novogodišnjih praznika je posebno vreme za svakoga od nas. To je vreme euforije, vreme sreće i mnogo toga još. Danijela, što je za tebe glavna asocijacija kada govorimo o novoj godini? Da si mi pitao ovo pitanje pre nekoliko godina, svakako glavna asocijacija bi bila brdo poklona, doček sa društvom i to novogodišnje raspoloženje. Danas su se prioriteti promenili. Danas svakako jeste period raznih dekoracija, novogodišnje trpeze, čak medenjaka, ali također i novih početaka i novih obaveza. Pomenula si poklone. A koji je najvažniji i najdragoceniji poklon koji si dobila? Nekada su to bili materijalni pokloni. Sećam se da sam od roditelja dobila pišnog medu, koji je bio jako veliki. I oni nisu mogli da izdrže da mi ga daju na dočeku, već sam ga dobila ranije. Danas je to drugačije. Smatram da je najveći poklon koji smo dobili svakako blagoslov Isusovim rođenjem. Da, to je jako lepo. A dragi gledalci, koji je vaš najdragoceniji poklon koji ste primili? Sada ćemo čuti blok pesama koje će nas podsjetiti na blagoslov koji smo dobili Isusovim rođenjem. Puštali u jaslama spava za dom, ti
I to sve zahvaljujući tebi. Rekao si. Ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 dinara? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom. A u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Zato se ne bojimo. Ali sad ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakov, i koji te je sazdao Izrael. Ne boj se, jer te od kupih pozvati te koji imam tvom. Moj si. Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ili preko rijeka, neće te potopiti. Kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen paliti. Jer ja sam Gospod Bog tvoj, svetac Izraeljev, spasitelj tvoj. Usta što se Bogu mole i ljubazno kažu sve. Srce koje njega hvali, već je na ovoj zemlji gled. Uha dva što dobro čuju, oči koje vide sve. Za sve samo tebi kažem, hvala dragi Isuse. Hvala ti na žrtvi tvojoj i na otkupljenju. Hvala ti na ljubavi i milosti. Hvala ti na zdravlju. Hvala ti što živimo u miru. Hvala ti na porodici i prijateljima. Hvala ti za hranu i topao dom. Hvala ti za sve. Danijela, znaš li da nam je nebeski otac još u raju ostavio jedan lepi poklon? Svakako da znam. To je subota, jedan od najdragocenijih poklona koji smo dobili. I ono što je jako lepo jeste da se na svakih 7 dana iznova radujemo otvaranju. A šta za tebe predstavlja subota? Mislim da svi svetkovci subote imaju posebnu prednost da uživaju u blagoslovima koje subota donosi. Razgovor sa našim ocem, posebno vreme duhovnosti, razgovor sa našim bližnjima. Vreme novih odluka, novih početaka, a isto tako i vreme novih obilnih blagoslova. I dobre trpeze. I naravno, najvažnije, vreme koje ćemo provesti sa našim nebeskim Ocem. Sljedeći segment, odnosno blok pesama, bit će posvećen suboti i onome što ona za nas predstavlja kao posebno vreme koje je Bog odvojio da bude sa nama. Sada je vreme da se sakupe svi plodovi i ko je vredan može sigurno i zimu dočekati. 6 dana radi, a 7 kaže Bog, seti se da odmoriš, da primiš blagoslov. Sada je vreme da se sakupe svi plodovi i ko je vredan može sigurno i zimu dočekati. U šumici žireve veverica traži, a puž za njom ide i srećan uskoro stiže. Sada je vreme da se sakupe svi plodovi i ko je vredan može sigurno i zimu dočekati.
našli ima strane dve, mnogo tamne, malo sunčane, da izađi iz tame, čuj glas, jer sunčana ti strana pruža spas. Hodaj samo tom, samo stranom sunčanom, svakog dana s Isusom. Poslušaj nebeski glas, svetlost ova pruža spas. Hodaj ti u susret spasu svom. Mnogi tamnom stranom hodaju, umorni bez nade lutaju. Gospod tvoj zove, čuj njegov glas, jer sunčana ti strana pruža spas. Hodaj samo tom, samo stranom sunčanom, svakog dana s Isusom. Poslušaj nebeski glas, svetlost ova pruža spas. Hodaj ti u susret spasu svom. Tu kraj Isusa brige nestaju, patnje, strahi, boli prestaju. Verom pogledaju nebo ti i svetlo spasa tvog će zasjati. Hodaj samo tom, samo stranom sunčanom, svakog dana s Isusom. Poslušaj nebeski glas, svetlost ova pruža spas. Hodaj ti u susret spasu svom. Poslušaj nebeski glas, svetlost ova pruža spas. Hodaj ti u susret spasu svom.
zahvalan za moju mamu, tatu i moje igrače. Ja sam zahvalan za moju kućicu. Ja sam zahvalan za slobodu, mamu, tatu, sebi i za moje igračke i sve što ja imam i sve što mi Bog dao. Ja sam zahvalan za deda. Ćao! Ćao! Ja sam Bogu zahvalna što nam je dao zdravlje, što je čuvao cijelu moju porodicu. Nova godina nas uvijek iznova podsjeća da sve u našim životima ima svoj početak, svoj kraj. Međutim, sa Hristovim rođenjem i onome što je On učinio za nas, to zapravo nije bio kraj. 1. januar je prva stranica knjige koju ćemo ispisati ove godine. A Danijele, kako ćeš ti ispisati svoju knjigu? Dugo sam razmišljao o tome i mislim da je najvažnije da svi zajedno ispišemo tako što ćemo prolaziti ulicama, gradovima, svetom, čineći dobro kao što je to radio naš Gospod Isus Hristos. Slažem se sa tobom. A sada ćemo poslušati blok pesama o Isusovoj smrti i vaskrsenju. Oh
Kada srce plače, samo Bog to čuje, dok iz duše tiho izlazi bol. I čovek pada i sve dublje tone, a onda molitva dođe kao Šema Izrael Elohaj, svemogući ti, dao si život mi, dao si mi sve. U oku mi je suza, dok srce plače tiho, a kada srce ćuti, zapomaže duša. Šema Izrael Elohaj, ja sam sada sama. Podrška tvoja mi treba, da ne plašim se ja. Preteška je bol i uteha mi treba. Učini sve u kraj, jer snage više nema. Kada srce plače, ko da stane vreme, tada čovjek vidi ceo život svoj. U nepoznato on ne želi poći, iz provalije života Boga dosiva. Šema Izrael Elohaj, svemogući ti, dao si život mi, dao si mi sve. U oku mi je suza, dok srce plače tiho, a kada srce ćuti, zapomaže duša. Šema Izrael Elohaj, ja sam sada sama. Podrška tvoja mi treba, da ne plašim se ja. Preteška je bol i uteha mi treba. Učini svemu kraj, jer snage više nema. Dao si život mi, dao si mi sve. U oku mi je suza, dok srce plače tiho, a kada srce ćuti, zapomaže duša. Šema Izrael Elohaj, ja sam sada sama. Podrška tvoja mi treba, da ne plašim se ja. Preteška je bol i uteha mi treba. Učini svemu kraj, jer snage više nema. Tako će biti, deco i stari, jednoga dana kad sunce sine i vaskrs zora lica vam ozari, kad posjeti opet istok sa visine. Gle, sada gutaš
knedle suze i postelju tvoju natapa slana. No znaš li da spas u ruke tebe uze i šapnuti dušo ti si izabrana. Tako će biti voljeni moji, da čovek na nogama svojim što ne stoji. Sutra će gledati blagoslovenog sina i trčati ih zagrljaju sa visina. Ni starac, ni dete, nit maleni cvet, neće više mreti kada prvo prođe, jer duhom pomazani dade se za svet, da bi živeo svaki koji k njemu dođe. Rođenog malog brata. Posebno sam zahvalan Isusu za uspeh u mojim školama na godinu. Ja Bogu zahvaljujem što tokom ove godine čuva moju porodicu. Dragi Isus, zahvalan sam tebi ove godine zato što mi su ispunili dugogodišnje želje da dobijem ljubimca, ali ja sam dobila čak 2. Žileta, papagaja i kuću Loru. Zahvalno Bogu što je ove godine čuvao mene i moju porodicu. Ja sam zahvalna Bogu što mi je Isusova smrt na krstu omogućila spasenje. Danijele, šta misliš, hoće li biti nove godine na novoj zemlji? Ne znam, ali duboko verujem da će praznično raspoloženje i lepota trajati svakoga dana kroz večnost. Hoćemo li se potruditi da donesemo već danas odluku da ćemo biti deca neba? Naredni blok pesama upravo će usmeriti naše misli prema novoj zemlji, novom nebu i prema svemu onome što to donosi, a prevashodno prema druženju sa našim Tvorcem kroz čitavu večnost. Hleba nebeskog,
smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost istinu, ljubav, veru, nadu, da On je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, sjeti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Ja želim da se zahvalim Bogu na divnu zubu. Ja želim da se zahvalim Bogu za brodove i vozila i sve što je na ovom svetu. Ja želim da se zahvalim Bogu za svoju porodicu. Ja želim da se zahvalim Bogu za čisto i lijepo vodu. Ja želim da se zahvalim Bogu što imam puno drugara. Ja želim da se zahvalim Bogu na planinama. Zahvaljujem se Bogu na kiši. Zahvaljujem se Bogu na pahuljice i sneg. Ja želim da se zahvalim Bogu na divnom ljetu. Ja želim da se zahvalim Bogu za voće i povrće šume. Želim da se zahvalim Bogu na moju porodicu. Želim da se zahvalim Bogu za šumu. Želim da se zahvalim Bogu što možemo da idemo u školu. Hvala ti, Gospode, za sve. Danijele, možeš li mi nabrojiti nekoliko stvari na kojima si zahvalan? Svakako da mogu. Bog je dao puno blagoslova ove godine. Na ličnom i porodičnom planu bilo je zdravlja. Znam da je svakoga dana hodao sa mnom, a blagoslove ne mogu i da nabrojim. Upravo tako. Naš Gospod je svakog dana sa nama i zato mu trebamo stalno zahvaljivati. Skoro sam pročitala jednu zanimljivu poruku zahvalnosti koja glasi ovako. Bože, hvala ti što nam pružaš dobar život i oprosti nam ako to ne cijenimo dovoljno. Pozivam vas, draga braćo i sestre, da dok slušate muziku i reči pesama koje su pred nama, da se setite svih onih stvari na kojima ste zahvalni našem Bogu. Hvala ti, moj dragi Isuse, što tebe znam još kao dete. Hvala ti, što uvek čuvaš me i brineš se za moje potrebe. Svaki dan je dokaz ljubavi koju daješ nama, je ljubav si ti. Isuse, ja želim da uvek služim ti, da budem s tobom u večnosti. Hvala ti za mnoge darove koje ti nam daješ, Isuse. Hvala ti za naše glasove i sve dečake i devojčice.
dragi Isuse, za tvoju reč i sve te Biblije. Hvala ti što uvek čuješ me kad molim se i kada tražim te. Svaki dan je dokaz ljubavi.
Breda, bida. I doline. One. Gledaj. Lupki. Šaf. Sve. Idim, deka. Ina. To je. Boži dar. Amin. Amin. Vernici Hrišćanske adventističke crkve u Kragujevcu u centru Šumadije su prezahvalni Bogu što im je dao financijskih sredstava sa kojima su mogli da renoviraju svoj molitveni dom. Građevinski radovi su se završili pre zime. Bog je pokrenuo vernike da daju darove i prinose za Božje delo. Crkva kao građevina je isto misionstvo. Još uvek nije sve gotovo, tu su još neki sitni radovi i detalji, ali verujemo da kako nas je Bog vodio u prošlosti, tako će nas voditi i u budućnosti. Ja sam Bogu zahvalna za život, ja i moja ćerka što smo zdravi, što smo verni Bogu i što nas Bog uslišava i čuva od svakog zla. I od bolesti i od ovog virusa i što sve što smo preživjeli uz Božju pomoć. Ja sam Bogu mnogo zahvalna za sve što nas uslišava i što nas čuva. I što čuva i naš dom, i našu braću i sestre, i našu crkvu, i sve što se radovi privode kraju i što zaista dom izgleda, dom molitve da bude svim narodima. Amin. Ove novogodišnje večeri poruku iz Božje reči uputit će nam pastor Branko Lukić. Verovatno ovih dana najčešće izgovorena rečenica glasi želim ti srećnu novu godinu. Ili ako ste vezani za nekadašnju lepu tradiciju pisanja čestitki, onda ko zna koliko puta ćete napisati puno sreće u nastupajućoj novoj godini. Zašto u našem narodu, u našoj kulturi je ukorenjeno baš ovako izražavanje? Zašto jedni drugima želimo sreću? Pa možda zato što mislimo da je to najvažnije, da čovjek bude srećan. Ili zato što smo u stalnoj potrazi za srećom. Bez obzira da li smo mladi ili stari, stalno i tragamo za nekim stvarima koje će nas usrećiti u životu. I istina je, ako želimo da budemo pošteni, da postoje trenuci, postoji vrijeme kada neke stvari mogu da nas usreće. Na primjer, ako je neko završio školu, ako je završio fakultet, ako je kupio novi auto ili ako je sagradio kuću, sve nas to može usrećiti na neko vrijeme. Ali, ono što mene lično oduševljava, verovatno ste se vi sretali sa takvim osobama koje su prošle kroz određenu bol, kroz određenu patnju, a opet su zračile nekom vedrinom, nekom pozitivnošću. I sjećam se jednog primjera, koga sam čitao pre izvesnog vremena, o jednom misionaru po imenu Benjamin Weir. On je radio u muslimanskim zemljama i zbog svojih misionskih aktivnosti završio je u zatvoru kod islamskih fundamentalista u vrlo teškim uslovima. U tim zatvorima proveo je čitavih 16 meseci. I kada su nakon oslobođenja novinari upitali ga kako se izborio sa svim tim poteškoćama, sa usamljenošću, sa očajem, odgovor koji su dobili od Benjamina sve ih je zapanjio. Jednostavno, kazao je Benjamin Weir, prebrojavao sam blagoslove. Blagoslove, šokirao ih je. Kakve blagoslove?
Da, odgovorio je Benjamin. Ponekad sam imao prednost da se istuširam. Ponekad na mom tanjiru je bilo malo povrća. I uvek sam osjećao ljubav moje porodice. Dakle, najčešće po našem shvatanju, po našem razumevanju, sreća dolazi od nekih spoljašnjih faktora. I ako su ti spoljašnji faktori promenljivi, i sreća je onda samim tim promenljiva. Ali u ovom primjeru Benjamina Weira mi vidimo jedno drugačije ponašanje, jedan drugačiji razlog za zadovoljstvo i sreću. Naime, njegovo zadovoljstvo nije poticalo od nekih spoljašnjih faktora, već od unutrašnjih. Dakle, ta radost je dolazila iz zahvalnosti, to jest kako je on ovdje definisao, iz blagoslova koje je primjećivao na svakom mjestu. I takva vrsta radosti i zadovoljstva je zaštićena od spoljašnjih okolnosti. I zato, ako želimo da budemo srećni, ne smemo zaboraviti da prebrojavamo blagoslove, kao što je to rekao Benjamin. Jer nije sreća ta koja nas čini zahvalnima, nego je zahvalnost ta koja nas čini srećnim. I ako mi dozvolite, ja bih ponovio ovu rečenicu. Jer nije sreća ta koja nas čini zahvalnima, nego je zahvalnost ta koja čini nas srećnima. Znači, zahvalnost prethodi sreći ili radosti. I ono što je velika istina, mi se ne rađamo sa tim osjećajem zahvalnosti. Mi sami po sebi nemamo zahvalnost. To je nešto u čemu svi trebamo da rastemo, da se treniramo. I možda sada u ovim trenucima, kada se završava ova kalendarska godina, je pravo vreme kada trebamo da razmišljimo o tome zašto smo zahvalni i koliko smo mi zahvalni. Da nekako zastanemo, da sagledamo šta je to Bog učinio u našem životu u prethodnoj godini. Kao što kaže veliki apostol Pavle u 1. Solunjanima 5. poglavlju 18. stih, na svačemu zahvaljujte, jer je to volja Božja u Isusu Hristu od vas. Mi vrlo često se pitamo šta je to volja Božja, šta je volja Božja za mene, za moj život. Evo ga odgovor, ovdje se krije u 1. Solunjanima. Zahvalno srce, znači budimo zahvalni. To jeste volja Božja. Koliko god nama protekla godina izgledala teška, siguran sam da postoji iskustvo neko na čemu biste trebali da zahvalite Bogu, da zahvalimo za tu prisutnost Gospoda Isusa Hrista u našim životima. Jer je to učinilo da je ona bila podnošljiva, da smo mogli izdržati sve što je došlo na naš život. I sve je to razlog da još više se približimo njemu u ovoj narednoj godini koja je ispred nas. Da se vežemo za njega i kao što kaže jedan odlomak iz novogodišnje poruke Duha proroštva koji je zapisan 1887. godine. Nova godina je pred nama, braćo i sestre. Privijte se u Isusovo zaštitničko naručje i ne otimajte se iz njegovih ruku. Verujte, samo verujte, slavite Boga i koračajte napred. Jako bih voleo da to bude iskustvo svakoga od nas. To je moja lična želja za sve nas, drage sestre i draga braća. Da se još više približimo ka Hristu, kao što kaže ovaj citat, da se ne otimamo iz njegovog naručja, nego da budemo u tom zaštitničkom naručju svakog dana. Amin. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednog dobra što ti je učinio. On ti prašta sve grehe
i isceljuje sve bolesti tvoje. I izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću. Ispunjava dobrim želje tvoje i ponavlja se kao u orla mladost tvoja. I zato hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte ga po narodima djela njegova. Pevajte mu i slavite ga i kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svijem imenim njegovim i neka se veseli srce onih koji traže Gospoda. Amin. Danijeli, znaš li grčki jezik? Ne, ali u stvari grčki alfabet mi u zadnje vreme jako dobro ide. Beta, gama, delta, delta plus, omikron. Odličan si. Na kraju ove godine dobit ćeš test da proverim tvoje znanje. Možda ćeš naučiti još neko slovo. Da, ne smemo da zaboravimo dva najvažnija slova. Šta god da nas čeka. Naš nebeski Otac je alfa i omega naših života. Želimo vam svima srećnu i blagoslovenu 2022. godinu. Neka naš veliki Otac, naš nebeski Bog bude sa svima vama, sa vašim porodicama i našom velikom crkvenom zajednicom.